ikipe ya Manchester City yakoze deal ikomeye cyane yo kwitwara neza hari kuwa gatandatu bakina imikino ya kimwe cya kabiri ikipe ya Manchester City ibasha kwitwara neza cyane itsinda ibitego 2-1 kipe ya Sunderland batena Southampton Southampton ibitego 2-1 ko Southampton neri yabanje igitego ariko ikipe ya Man City ubita Jeremy Doku na Nico Gonzalez nibo bayitsindiye birangira ibitego 2-1 bakora deal ikomeye cyane gukina umukino wa nyuma wa FA Cup. Abantu baratangira baravuga bati wabona ikipe ya Man City rugaju itwaye n'ibikombe birenze kimwe nubwo abantu batayaga ikizere kuko yatwaye Carabao Cup ariko noneho na FA Cup bageze ku mukino wa nyuma. Bagiye ku mukino wa nyuma muri FA Cup bibaye ku nshuro ya kane ikurikiranya n'ubwa mbere bibaye mu mateka mu gihugu cy'Ubwongereza ku ikipe ijya kuri finale enye za FA Cup yikurikiranya. Mu gutebya cyane Pep Guardiola yaravuze ngo mu gihe umunyamakuru yamubwiraga ati mukoza amateka byongeye kujya mu bitabo by'uko wongeye kugera kuri finale ya kane wikurikiranya muri FA Cup bwa mbere bitigeze bibaho. Pep Guardiola aravuga ati ubanza no mu mateka y'ubwami bw'abaromani bitarigeze bibaho. Avuga ati ubanza no muri Roman Empire bitarigeze bibaho ku ikipe ishobora gukora ikintu nk'icyo. Yashaka kugaragaza ko no mu bihe nyine abantu bavuga ngo hari amakipe yabayeho akomeye, hari amakipe yabayeho y'ibigugu, hari abatoza babayeho bakomeye, byari nko gusa n'uvuga ati nta washoboye gukora akagahigo nk'ako tubashije kugeraho. Guardiola rero mu gukomeza kugenda asa n'umuntu ugaragaza uburyo ikipe iri gukora ibintu bikomeye kandi nibyo ntabwo abivugira ku busa, ntabwo abivuga byo kwikina gusa, bivugira kuri fact cyangwa se ku bintu bifatika. Guardiola rero yaravuze ati ibi bigaragaza ubwiza bw'ikipe dufite. Aravuga ati muri iki gihe rero cy'iminsi ya nyuma sezo zigana ku musozo ndishimira ko abakinnyi bari mu bihe byabo byiza nkuko yabivuze. Aravuga ati ikindi kugera kuri finale ya kane byongera gushimangira ubwitange bukomeye abakinnyi bakomeje kugenda bagaragaza, ntabona uko nshimira. Avuga yuko rero icyamutunguye ari uko abanyamakuru bari bake cyane kuko na stade ubwawe ntiyari yuzuye Wembley kuko ni imikino ibera kuri stade y'igihugu y'Ubwongereza. Aravuga ati ariko nta kibazo, ndabizi wenda uyu mukino bafasha nk'umukino utari ingenzi cyane atariko ndabizi ko kuri finale bazaba hari utusibye ko abaje muri no press conference mwebwe muri bake ariko bake b'ingenzi. Baramuga ati kandi you have our support, tugufite support yacu. Ubwo support baba bavuga bitandukanye n'ivugwa hano i Kigali. Support bivugwa no gutangaza amakuru, yego iyo ni support ikomeye. Iberi tujye dukura amasomo muri izi press conference. Niyo utangarije ikipe amakuru niyo yaba atari meza ariko kuyatangaza ni support cyane kuko kuyaceceka se nibyo bibafasha kubwira abantu ibyo babonye ku kibuga ukabwira bitaragenze neza kugira ngo bikosore. Yego ni support ikomeye. Guardiola bati yes ati kandi nkundi yo support yanyu. Muri rusange rero ni ikipe yari igiye kumugora kuko niyo yakoye Arsenal yamutanze igitego. Abantu baravuga ati karabaye kandi haburaga iminota nka 12 ariko baza kurespondinga neza. Jeremy Doku watsinze igitego shot inyuma box. Nyuma bamaje Jeremy Doku bati noneho wabitekereje ute? Aravuga ati nuko nyine ubundi migishyiramo kwiteka iyo mfite umupira ikinza mu mutwe bwa mbere ari ugupasa atari kubundi abakinnyi bagenzi banjye nabo baba babinsaba kuba selfish sometimes. No kuvuga ngo we yiyemerera ko yifitemo ako kantu ko kuba ari umuntu iyo afashe umupira igitekerezo cya mbere kimuzamo nukurekura, ariko na bagenzi bakenera bajya bamubwira ati sometimes it's better to be selfish. Ati nk'ubu ngubu udafata iki cyemezo ngo itugudiramo igishoti kiremereye ntabwo twashoboraga kuba dutsinze uyu mukino. Birangira rero bawutsinze igitego cya kabiri nabwo cy'ishoti rikomeye ry'inyuma ya box ya Nico Gonzalez wakinnye mu mwanya wa Rodri Cascante wavunitse nawe atera ishoti riremereye. Man City acana umucyo. Byitezwe yuko rero Guardiola naramuka atwaye iki gikombe cya FA Cup ndetse agatwara cya shampiyona Carabao yarayitwaye ugazaba akoze icyo bita domestic treble cyangwa se abatwaye ibikombe bitatu bikinirwa imbere mu gihugu, ubwo ni mu Bwongereza byose. Hari kwibazwa niba atari umwaka wo gusezera kuri we kubera yuko kugezana n'ubu nubwo afite amasezerano amwemera kuzagera 2027 ariko we n'ubuyobozi bwa Man City baracyabiha amahirwe yuko ashobora gusezera. Niyo mpamvu Man City yari yafashe umwanzuro itangira kuvugisha Enzo Maresca watozaga Chelsea nuko Pep Guardiola
hari icyo kintu cyo kuvuga ngo ese nzasohoka nte. Icyo nicyo kintu gikomeye. Bamwe akavuga bati rero yababonye ikintu cyiza cyamuha icyizere cyo kugenda yemye ari umugabo. Ikindi nuko ari kugenda yivuga ibigwi cyane muri iki gihe, agenda asubiramo imyaka 10 ye mu Bwongereza uburyo yabaye imyaka idasanzwe, agenda asubiramo uburyo yagize ibihe byiza asa n'usezera, avuga ko yagize abayobozi beza. Hari 50% avuga bati nyamara abitwaye ashobora guhita asezera. Abandi bati ashobora kuvuga ngo reka ni undi mwaka cyane ku ikipe ye. Yagiye asubiramo nanone muri interview ze avuga ati next season will be better. Agaruka wenda ko kuba ikipe ubwo yaguze abakinnyi noneho bato beza abona bari kugenda bafatisha. Bamwe akavuga bati kuki atafata icyemezo wenda ngo abe yageragereza mu gushaka Champions League ku mugabane w'Uburayi. Abandi bati uburyo itizerwa iyi yaba ari exit nziza ya kigabo aramutse atwaye domestic treble cyangwa ibikombe 3 by'imbere mu Bwongereza agahita agenda. Ubwo Eberi yafatiraho imwumboni zawe ngira ngo ubibona ni match nakurikiye abantu bashaka kubona wenda insinzi ibitego biri kuri kimwe. Man City nabanje igitego bakagira ngo wenda yari yarushijwe, ariko Man City yabonye uburyo bwinshi bwo gutsinda igitego, bashota mu izamu banarusha cyane ikipe ya Southampton. Kandi ngira ngo ikintu Pep wenda n'abatoza bandi mbona rugaje banamwigiraho, ahantu hose yagiye abayirobatse ikipe mu by'ukuri iri balance mu basimbura ndetse n'abakinnyi babanzamo. Kuko nk'iyi Southampton yasezera Arsenal, ariko icyo gihe Arsenal yakinisha ikipe yabo nziza bafite 11 babo beza. Ariko abo navuga basezere Southampton n'abakinnyi cyane cyane biganjemo abakinnyi bari mu ikipe ya kabiri ya Pep Guardiola, kuko mu bakinnyi 11 yabanjemo ku gatandatu harimo babiri bonyine basanzwe babanzamo, Mateus Nunes ndetse na Ryan Cherki. Abandi bose n'abasimbura ba Foden bari gusimbura, ba Nico Gonzalez wasinye igitego cya kabiri, yaba Mateo Kovacic no musimbura, ba Aitinuri bakinnye azanamo John Stones umaze iminsi none hatanasimbura. Urumva ko ari yiganjemo abakinnyi basanzwe basimbura, abari bo nyine baza gukora difference, nubwo wenda yaje gusimbuza agashyiramo ba Haaland na ba Bernardo na ba Doku bakaza gukora difference. Ariko urebye nyine uburyo andi ma equipe yageze muri izi za semifinals ibikombe by'imbere mu gihugu, bahita banoneho bashyiramo abakinnyi babo 10 babanzamo. Turaza kubibona kuri Chelsea ko abakinnyi babo, ariko Man City yo no ngo ishobora kuzana n'ikipe ya kabiri ikaba yatsinda umukino nk'uyu nguyu ugoye ikajya ku mukino wa nyuma. Bivuze ngo rero Pep hari uburyo mu by'ukuri yubaka ikipe ye, wenda ushobora kuvuga ngo harimo n'amafaranga, ariko agira n'ijisho ry'aba bakinnyi ku buryo ikipe y'ibiri balance mu buryo na Chelsea yashora agira uburyo nyine azi kubaka ikipe ye ku buryo abakinnyi bafite ari amakipe menshi abifuza ko yanababanzamo, kuko ibyo abasimbura ba Man City hari amakipe menshi bajyamo bakabanzamo kandi bakitwara neza. Ngira ngo rero nabuze mbona abanyamakuru benshi bandika bavuga bati from zero trophy to domestic treble. Hari ahantu Man City yageze nko mu kwezi kwa 11 na 2 gutyo, na amezi yagoye Pep Guardiola ubona ko bashaka kutazatwara igikombe na kimwe. Wareba muri Champions League ukabona ntabwo bahagaze neza, wareba muri Champions ukabona Arsenal riseriye cyane, ndetse no mu bindi bikombe by'imbere hose ubona Arsenal mu kuvuga ngo hari ubwo wenda Man City yasoza nta gikombe itwaye, ariko ubu ngo baravuga bati dushaka gutwara igikombe 3 by'imbere mu gihugu. Cyaba ari ikintu kiza kuri Manchester City ubona ko abafana bayo bishimye cyane mu by'ukuri. Nk'ubu nta n'umuntu wibuka ko basezera muri UEFA Champions League, ntabwo bikiri igisebo nyine kubera ko bari kwitwara neza imbere mu gihugu. Ayo mateka bakoze nayo abantu bayishimiye, bwa mbere bayo finali enye zikurikiranya kuzabonera ikipe bikora, nubwo Arsenal ifite nyinshi FA Cup ariko ntabwo yigeze kina finali kane kikurikiranya. Ikintu gikomeye cyane. Hanyuma indi diro yaraye ibaye n'ubundi ni ikipe ya Chelsea bagomba kuzakina kuri iyo finale, nayo yatsinze igitego kimwe ku busa ku mugoroba. Ni match twakurikiye mbere ko tuva ihuye, batsinda ikipe ya Leeds igitego kimwe ku busa, bagera kuri final. Nyirango nabonye ubita Robert Sanchez umunyamakuru amwegera aramaza ati nyuma y'icyumweru kitari cyoroshye mu ikipe ya Chelsea, nyuma yo kugira imikino 5 mudatsinda, turavuga iki kuba mugeze kuri final. Aravuga ati the reaction of the boys was very fantastic. Ati tugeze kuri finale tubikeneye cyane, ati ko twari tumaze iminsi nyine tugize iminsi itari myiza. N'umundi rero ni finale zaba ihuza Chelsea na Man City, ngira ngo bizatuma noneho wa mugani iyo finale Pep Guardiola wa rurimo urashotora abanyamakuru ashaka kubanyuzamo ijisho, ubwo buryo akoresha kebura. Ngira ngo finale zarebwa kuko noneho izaba ari fixture cyangwa se azaba ari match nyine ikomeye kuko ni Chelsea Man City. Ni match Chelsea yaje mu by'ukuri nyuma yo gusezerera umutoza yayikaniye cyane, mu Kiateka rero abyitwaramo neza. Igitego cya Enzo Fernandez kimwe nicyo cyatandukanyije impande zombi.
Leeds zibereye mu bibazo byo kurwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Nta gitangaje rero ko kuba uyu mukino mu by'ukuri bagombaga gusa n'abavuga bati okay, reka tugerageze turebe uburyo byibura twashobora kuba twava kuri iki kibuga cy'ikipe cya Wembley, turebe ko byibura twahava amahoro. Ntibyaje kubakundira rero mu mbaraga bakoreshaga, kuko bamaze n'ubundi gihe bakoresha izindi nyinshi cyane barwana no takaza kugira ngo batamanuka mu cyiciro cya kabiri. Chelsea yari imaze igitsindwa cyane match 5 zeruka nta gitego yari yagatsinze. Uyu munsi rero bari bakeneye gukora reaction kandi bayikoze, igitego cyiza cya Enzo, ariko kandi n'imikinire myiza. Kole Palmer yaje kuza mu gice cya kabiri asimbuye, nawe abafasha kujera iminota yari isigaye basoza match. Muri rusange Chelsea abantu bati effective yayo nkuko bivuze ishobora kuba yatanga a fair challenge kuri Manchester City. Ni n'ikintu Chelsea ifite kurwanaho cyane, kubera yuko ukurikije aho ihagaze ku rutonde rwa shampiyona biragoye cyane ko yakwizera gukina Champions League. Kuko ufashe Man City, ugafata Arsenal, ugafata Liverpool, ugafata Man U, ugafata ndetse na Aston Villa, zirasa n'izifite amahirwe yo kuba abaza imbere yayo, cyo kare wenda igasigara icongera ko kuvuga ngo Aston Villa se wenda ari gutwara Europa League, ariko yakeretse yitwaye ikava wenda muri 5 za mbere. Chelsea gukina Champions League birasa n'ibigoye cyane, ariko iramutse itwaye FA Cup byaba ari byiza kuri yo, byibura byatuma uyu mwaka utaba impfabusa mu buryo bw'ibikombe. Ikavuga iti byibura ari igikombe kimwe twatwaye, icyo cyane abakonsora ukurikije n'amafaranga abayobozi bayo bashoye menshi, wenda nubwo bataba bari bukene mu mikino y'Uburayi, ariko akavuga ati uyu mwaka byibura iyi kipe nyuma yo gutwara igikombe cy'isi cy'amaklube yongeye gutwara na FA Cup, ntabwo byaba ari ibintu bibi cyane. So muri rusange ni match zaturyohera cyane, ko kubyo twari tugarutse bya Pep ushaka gutwara domestic treble byanatuma sezera, byumvikane neza ko atari ihame, byanatuma ashobora gusezera. Ndetse na Chelsea ivuga iti mu mwaka mubi twagize muri shampiyona reka tugire igikombe dutwara byibura kimwe cy'imbere mu gihugu, kamem intego zizaba ziri hejuru, cyangwa inyota zaba iri hejuru kuri buri umwe, kugira ngo arebe ko yatwara iki gikombe. Byari bibagoye, nabonye umutoza abantu benshi bamushimye, ariko urugaje ikintu gikomeje guhangayikisha kuri uyu mukino nubwo twavuga bya domestic treble kuri Man City, aba caretakers n'aba interim managers muri Chelsea bagiye bakora ibintu navuga abantu benshi babaga batiteze cyane cyane ku mikino ya nyuma. Abantu barabyibuka UEFA Champions League begukanye, ari Di Matteo yibahaye nyuma y'uko ikipe yari imaze kwirukana Andre Villas-Boas. Di Matteo araza n'ubundi ikipe ubona kiri mu bihe nk'ibi ngibi birimo, ngira ngo no mu gihugu cy'Ubwongereza nubwo yarasoje mu makipe ane ya mbere, yari inyuma ari nk'iya gatandatu, ariko iza gukora ibyo navuga byasaga naho bidashoboka itsina Bayern, kandi bikorwa n'umukeyateka cyangwa se aba ba interim managers wa mutoza ubuhari, kugira ngo bari uburyo bisuganye bazaza n'undi amaze no kwegukana igikombe yebi cya Champions League. Ntabwo bamurekeye ikipe, ahubwo nyuma baje kuzana undi mutoza uyu McFarlane. Rero nawe abantu bakomeje kuvuga bati ku mukino wa nyuma ushobora gusanga wenda yegukanye nk'iyi FA Cup, kuko Chelsea yaramaze kumenyera na groupe ye, kuko Chelsea burya ku mikino ya nyuma ntabwo ari amafinali menshi yagitakaza, kandi akenshi kina finali dahabwa amahirwe, akenshi finali itsindaho ntabwo ibihaga amahirwe cy'amaklube ntitwabonye ko nagitwara twese cyane. ari na Champions League begukanye batsinda Man City. Sinze abazungu bafite company za betting, sinibaza ko hari match yaba yarabahaye amafaranga menshi nka finale y'igikombe cy'isi cy'amaklube, kuko abantu benshi nta muntu waciraga karo rutega Chelsea. Abantu benshi urumva Paris yagiye ku mukino wa nyuma aranyageza Real yaratsinze amakipe atsinze ibitego byinshi bavugana naho Chelsea yatsindwa, ariko n'uburyo Chelsea yanayitsinze inayirusha 3-0 n'ayitego yinjijwe yirukanka cyane kuri ba Cole Palmer. Ubwo rero nimcyo twavuga kuko iyi finali ntabwo izaba yoroheye ikipe Manchester City, ko Chelsea nyine uburyo ibaseriye cyane ku gikombe. Hanyuma abantu bongeye kubona amatala mu by'ukuri Chelsea yifitemo, yari maze iminota 479 idatsinda igitego. Ubwo nyine abantu bongeye kubona ubwiza bwayo, cyane cyane nka Enzo Fernandez mu by'ukuri wagize umukino mwiza, wari na kapiteni, uretse kuba yatsinze igitego akaba ari we mediateri wa kabiri umaze gutsinda ibitego byinshi mu gihugu cy'Ubwongereza nyuma ya Morgan Gibbs White, kapiteni w'ikipe ya Nottingham. Ahita haza rero uyu musore Enzo Fernandez n'ibitego 13, kandi marabizi ko ari imikino atakinye nyuma yuko yari yanhanwe n'umutoza William Rosinio. Ubwo rero rwose ubona ko uburyo yari yayipanze akaza kuzana bakore Palmer bakize, wareba n'uburyo bakimye bakinaga n'ikipe nayo yabagoye. Urana ko Chelsea mu by'ukuri yatanga ikizere no bataza mu makipe azakina Champions League, ariko hari uburyo ba saving season yabo mu kwegukana i FA Cup.
bakanakomeza gupushinga kureba ko baza ku mwanya mwiza cyane ko bisa naho bibagoye. Ubwo rero biragaragara ko ikipe isezera umutoza, niyo mpamvu burya amakipe agaragaza ubuseriye asezera abatoza. Uyu mutoza agiye burya umukino ukurikiye akenshi uzarebe ikipe itutsinda kugira ngo nyine banagaragaze ko wenda hari icyahindutse na concentration y'abakinnyi na morale ubonaga byose ari byiza ku ikipe ya Chelsea. Bajya kuri finali rero ya 17 yabo mu mateka yabo kuri FA Cup. Ni ikipe ya gatatu izaba ikinye finali nyinshi y'iyi mikino ya FA Cup nyuma ya Manchester United yakinye 22, hanyuma Arsenal nayo yakinye finali 21. Ubwo urumva ko Chelsea iraho hafi na finali 17 izaba igiye gukina kugira ngo irebe ko mu by'ukuri iyi sezo hari icyo yabona bakacyambukana ku kiraro Stamford Bridge. Yes, nuko bimeze cyane.